Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terusi baca-baca papasangana tamatori olai. Maka da topi papasange nare kopura ni rijiji kaderai nadepi copa punna kadere kosonge. Reburangi bola lopo ye mailoe nonroi matuda tudangang masti jawa nareko compa ni matu. Majepu sitongan nai bola ribui ritajangange to pute nongkin nanga inaritu masiji. Yanaritu masiji si bawa bola onrong markasna nonroi pajopai enrenge palabang agamai selange. Pangadareng sokue. Ia pura na paturungange puang Allah Ta'ala lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koniro ribola markasna to pute nongkin nongi padompungangi wawanna tungkat-tungkat tahun. Riasengi jalsa salana. Akatana pada matudat tudangang mak dempungang si pamamase pada makasiwiang ripuang Allah Ta'ala. Endrenge marengkalinga pangajak tambawi pak disengenna. Ia wadingi pedek tedek ki tepe namen nandro. Angkato papasa makada narekopura ni mapile tomegai na depi compa pun nayat kadera kosong na sabak malindungi ritana soy tapangka lisu jopa-jopa ripa sabone. Matu lompo muni di tengah na pasae maruka papasae tomegai makada. Niga tu matu makua rajana nang kalinga mana to mapasae ripone. Na iya kabona tue ritu nasandra tanah aparentana bone. Papasange rilembak pole li lontara natore ijapa deng pawelo. Anakna imapa deng mawele oleh rikawerang Cina bone. Rilembak eri parekmak nanti ulo kijang tanggal pitu ulo arua asira sisebu asira pulo na pitu pulo cedi. Memang masuli masagalah tapahangi papasangewe. Na iya adupa naritu watuna pura mapile taue pemilu ritaung isebua serara tuna 70 cedi. Masama watu ribuna bola lopoe ada eri matajang watamponi. Angka wana topute nongkin nongi lisu ritanaugi. Oktober isebu asirara tuna 72. Tepa ritaham mani ritaro ri atarungkunge di tengana kota watampone. Nadega gagau nasi salah atau renna pemerintai. Bannaha silalona tak kapok oleh ri pulau kijang. Materu nalaporo alena ri pemerintah mapamula kepala dusunna ri latepa, kepala desana ri lapecang. Camakna ri Cina. Kapolsek si bawa koramil ri Cina. Si bawa tiwi KTP. Surat lecek pole ri Pulau Kijang lau ribone. Surat kelakuan makesing pole ri polisie ri Pulau Kijang. Surat de gaga sangkutanna G30 SPKI pole ri polisie ri Pulau Kijang. Telungeso puranna malaporo na tepa engka babinsa malai bukuna na tiwi di kantor kodimbone. Rimun ri tepa riputama mani ri atorungkunge ri watampone. Dena ri tanai, de nari paresa lebih riolo. Ia narawatue nari aseng matu lompo ri tengah napasa bone. Atue ro kebon nami topute nongkin nonge masandra ri tanah bone. Nasabak mapamula ri watampone lau alau ri bajoi. Materu lau orai ritana batue lapari aja. Si bawa pole mano ri pompanua lau manai ri kahu bonto cani. Gaming palatai ri palebang kebon naritu. Mak datu tau ritarungku pelolang parampok pak puno papangadi ri lainai topa gok majai. Degaga ri Palembang jana. Tak bangka wawanna to putih nongkin nong ri aseng majak papole agama baru na selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melo narusa isalangeri laina itopa kebon nari palembang ritu. Na ye palembang ngi ye itu timpat dakwah pole riwa tampone. Karena madece sisang ulang ramalange nari putta mari atara ungkungange. Na ye to matuero de na ripahang ri tabone matuero watuero makadai. Ye naro wawanna to malindungi ri tanah soe. Wawanna to fute nongkinonge ia pada natajangenge tobone. Makuni royoro. Assalamualaikum warahmatullahi